lek persya kilathang ya kasenduk men iap ukpa jong Presiden Bashar al-Assad ubalasya pen klem no nakabor kabalong kadak bakerpang nakabenta ka Syria kan ba kadayak sat men penwandur thamaya kari. Kidur berki video kibla sapyang ki pen i ya kibru kibe saudong jong kasenduk men iap kabalasya thang hakajaka bukan mau kabla sob daki ma marble kabade kajaka syong that kabakadu jong Afed al-Assad ubalasan syariah ka Syria hadu arpo khandai snam kenti. Kiwe pat kiruyele persya kiblariam da kijan shipai kileshendur da kababat ya kalama jong kakenhun hajan kene kasenduk kabla syak thang akasnong gadaha kajakasa jong ki kepartemen jong kalong ying Azad. Da kabakiu halor kasenduk jong Afed kabala syak tan hadin syaki jaka yang kali uwe uruyele ulapen benan da kabaong kadai kajing penpai keliang na kabenta ki para jonga ki bala syak penyap. Kawai pat ka video ka pen i ya umwat bahek jong Afed ubala syak penpra da kabasiat da kasuloi siat lingsuin. Ute unang nyak lingsuin barim urashim ya kabuar hakajing ki win jong kishipai ha usnam kat khandai spah nyopowei kabla sedang palat saw posnam na kabenta kajing sensha don bor kabashirkei da kalong ying jong Azad. Hari menta kane barok kalakut no kabakane kakenhun sendrop jong kiriyelek persya kilapen klem no ya ka sorkar jong Bashar al-Assad hakakut tayau kabla pen mi ya kijing rakhel kemen hakalengkari barkum juru kajing sosi kabasaki halor ki kam tombor bashirkei ki bala pa parthai ki belajar nadu kini ki pauteli kisnyam ki bala letno. Ha kajing keran baningkong jong ha ka interview lingba kalat pathai kubor Muhammad al-Bashir menteri rang ba'du Bashipor ulakot iki million ngut ki pet uwe nong Syria ki badan hakaleng ka parthai bakin paino shala ka jong kari.